अहानबदा मरोइबा पाउ हंदक लाकदौरिबा थबक सिंगिदम लौरकदौरिबा थबक सिंगिदमक लुपा अमा फाउबा पिबिगनु थबक हाइदोक्तना नमसिंदुना थंबा ngambra yengsi haina चीफ मिनिस्टर ना फोंदोक्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस ता लैरिबा आर्मी कैंप अथुबदा होंदोक्तुना अतोपा मफम अमदा साननबा होनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोक्रे अमदे इंडिया दा होखिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अमगा चमापन सुपना निफुतरुक थिंगनख्रे मियोय लिसिंग अनि चमरेगा सुपना तरा तरेटना लाइना असिदगी फगटखे अमदे मियोय तराना लेखिद्रे पोनी टीवी ने संदोक चबा पुंगजा असिगी मणिपुरी पाव मिडियंग ताबिरिब सिंगबु विद्यासना तराम नुकचरी पाव संदोकना पिजरी चीफ मिनिस्टर अमा ओइना ngasi fauba lupa ama fauba corruption taukiba leitre corruption haibasi isa isana tauhanbane isana wachat wanom taudana mina laurage haina yumda lakloi hadak nauna laurakadoriba post sing asigi damak kanagumba mioi amatada lupa ama fauba pibiganu thabak haidoktana namsinduna thambangambra yengsi haina मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना फोंदोक्रे वाफम मसिंग असि चामगा कुंथ्रामाथोय सुबा मणिपुर पुलिस राइजिंग डे लिसिंगनी कुनिथोय गे सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर हाइबा टीम दा फर्स्ट बटालियन मणिपुर राइफल ग्राउंड दा पांगथोकपा थौरम अदुदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन मणिपुर के एमएलएस पुलिस डिपार्टमेंट के अतै मखोक तोंगबा ऑफिसर सिंगना थौरम के अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबग लोइनना थौरम अदुदा तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट के पर्सनल सिंगना मार्च पार्स चटखे अमदे मार्च पार्स अदुदा मकोक मथंग तारब सिंगदा मनापीदुना इकाई खुमनबसु उठखे थौरम अदुगा मरी लेनना एन बिरेना मखा तारदुना हाई लिसिंगनी तरा तरुक्तगे रिक्रूटमेंट तौदना लाकपना चिंगी लम सिंगदा डिपार्टमेंट खुदिंगे स्टाफ वालकपना हंदक लौगदौरिबा पोस्ट सिंग असिदा कनागुंबा मियोय अमतना वाचत वानोम तौबिगनु क्वालिफाइड ओइबा मिसक खल्लसी मियामना वाखल ताबिरो मैहोरोल दगे लैमिनरकलबा आइखोय चिंगमी तमी पुन्ना अमना अमगे लोल खंगमिनबा मथौ ताबा मरमना एजुकेशन डिपार्टमेंट गा तानादुना महिरोय सिंगबो स्कूल सिंगदा अमदे लैंगा के लैरिबा डिपार्टमेंट सिंगदा ताकपी तंबिननबा खनबा लोइरे हाइनसु फोंदोखे नाकल अमरोमदा खुनाय असिबो ngakleba फतबा सिंगबो सेमदोकननबा यूनिफॉर्म दा लैरिबा मियोय सिंगना लैबाग असिबो मांगननबा इलीगल ओइबा मयाय काबा निसा अमदे पोत्सक सिंग योनबा नत्रगा चाबा तौबिगनु border area oirabasu ngasi manipurna ningtamna hingba ngamliba ase uniform da leiriba personnel singna ningthina mathau taubanane puwari dagi sagon aduna lakliba sagolan mebu yokhatba haibase maru oi leiriba uniform personnel singdage mioi kun khangatuna ima kaithelda duty tanana basu sem sari haike amade vidya personnel singi oinasu manipur police loba matamda physically fit oiraba mioi singi damak chada तरा रिजर्व थमे हाइनसु फोंदोखे लोइशिलकपदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर अमा ओइना महाकना यूनिफॉर्म द लेरिबा स्मार्ट ओइरबा पुलिस पर्सनल सिंगना होखिबा चही मंगा असिदा अचौबा ओहोंबा अमा पुरक्तुना अखोय मसेन अमना अमगे मरक्ता अंडरस्टैंडिंग लाइननबा अफबा खुनाई अमा ओइननबा होनबदा कथोखिबा सिंगबो थगतपा अमदे इकाई खुमनबसु उठखे The seventh contingent approaching contingent is 9 India Reserve for the best presentation 2024. Second, Manipur Rifles Band. State Police in the border objection later with the Honorable Union Home Minister Amit Shah in the border area the Assami behind over the border police station almost control money Hangbagi area Manipur police put has up the trust and trust like the border the police Hamningam there Maram the insurgency the Punmarakana Punmunuga and the mine Amakatera Meva and the Mashiti with the Punamak clear to Burkanda Yam Shena I call that lessons you guys over. What room of the border no
Manipur Police की personnel सिंह ना कोई integrity तक नहीं बचे Union Home Minister अमित शाह जी ने था जरा इबा Central Leaders ने था जरा इसे नोने integrity देख रहा anti national और ग्रुप का संदर्भ drugs की काम लालून में काम को संदर्भ तो वर्ग दी Central Government ने था जरा अब मधु इधर के सो प्रेसिडेंट हुई अब Honorable Union Home Minister अमित शाह जी को सो अन्य ने था सरी Village Defense Force की बयान है न खंगे थाने कोई मोई की पैसा नुसा सर्विस की मरमदा करीदा लेरंबा कितन नुंगाइतबा पोट पुनमक कोई हंदकी कोई गवर्नर कैबिनेट का डिसीजन लोर कादा ताकि मंथली ऑनरेरियम कोई हैंडबैक जनवरी की तारीख को 15 years compensatory leave in a year हान मोगी लेरंबा ने तो पीबा कोई यान करे Manipur University की कैंपस ते लेरिबा आर्मी कैंप असी मियामना पांबगी मतुंग इन्ना अथुबदा होंदोक्तुना अतोपा मफम अमदा साननबा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना फोंदोक्रे अमदे म्यांमार गा चाइनाबा बॉर्डर दा पुलिस आउटपोस्ट कुंट्रा मरी थमननबा होम मिनिस्टर ना अयाबा पिरकपा लेखिबगा लोइनना मसिना बॉर्डर असिदा इलीगल ओइबा थबक थौरम सिंह थेंगनबदा चाउना मतेंग पांगलगनी हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंथोंगमम बिरेना फोंदोक्रे वाफम सिंह असि आसाम राइफल्स अमदे मणिपुर यूनिवर्सिटी अनीना खुत्समनदुना पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखिबा फ्यूचर रेडी मणिपुर लुकिंग बियॉन्ड इथनिसिटी एंड इंसर्जेंसी हाइबा हिरमदा नॉर्थ ईस्ट सेमिनार लिस्टिंग अनि कुनिथोय थौरमगा मरी लेनेना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा मणिपुर के एमएलए सिंह डीजी आसाम राइफल्स आईजी आसाम राइफल्स साउथ लोइनदा आसाम राइफल्स के तोंगान तोंगान बा मकोक थोंगबसिंग मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर याउना तोंगान तोंगान बा मरुओइबा मियोय सिंह अमदे महिरोय सिंह सु सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेनेना एन बिरेना मखा तारदुना हाई अखोय येकनबा नते फुरुप कांगलुप नाइबा वाखललोना चौखट खोंथांग पुरकपदा थिंथाहनबनी चिंग तम थोंग मानहनबा अमदे खेतनबा लेतना तंगदु लेताबा चौखट खोंथांग पुरकपा हाइबसे बीजेपी लेंगा के पांदमने मसिपुनमक ओइथोकनबा पालेबा लेंगाक असिना गो टू हिल्स गो टू विलेज ना चिंगबा खोंथांग कया पाइखतुना लेपतना थबक थौरम कया चंगसिनले आर्मी याउना तोंगान तोंगानबा लेबाक असिगे फोर्सेस सिंह अमदे मियाम की मरक्ता हाना लेरंबा मीटिंग अमदे वाखलोन सिंह होंदोकपा मतम ओइरे अमदे मियाम की मरक्ता अफबा वाखलोन सागतुना हाना लेनरंबा अरानबा मीटिंग सिंह अदु होंदोकपगे मतम ओइरे लेबाक असिगे ओइबा चौखट खोंथांग के दमक अखोय अमता ओइना थौदांग लौबा मथौताई लोइनना एक इस पॉलिसी न चिंगबा अहोंगबा खोंथांग कया पुरकलिबा असिदा लेबाक असिगे अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी ओइना फंगफम थोकपा खुदोंचाबा सिंग लौदुना चौखट खोंथांग पुरननबा होनबा तंगाई फदे खुनाय असिगे तुंगलंगचत लेपकदौरिबा लमदम असिगे नहा सिंगना लाकदौरिबा अहोंगबा सिंग असिगे मरमदा वखल लौसिंग तानसिनबा मथौताई हाइनसु फोंदोखे now Assam Rifle, only Assam Rifle is looking our borders. Our border with Myanmar is around 398 kilometers. Only Assam, we are depending on Assam Rifle. Now, after my request to the Honorable Union Home Minister has accepted and conveyed to open 34 police outposts along with the border of the Myanmar, and it will definitely help in tackling with the illegal drugs or illegal immigrants or whatever the illegal armed trade, and it will also help to the Assam Rifles. The government has thus rightfully given a huge push for development of Northeast to fulfill its. येलहोमी कन्मिनसी हाइबा हिरमदा कायरंग खोमिदोक ग्राम पंचायत न सिंधुना खोमिदोक अमदे खवैश्वैगे भरा सानबा मफुम सिंगदा आइन कायना मिटोप मियांचा लेब्रा हाइबगे सर्वे अमा चथखरे युमथोंग खुदिंग चतुना चथखिबा सर्वे अदु हाइंगांगे PS की टीम अमदे ग्राम पंचायत असिगे मिवै कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबनी सर्वे असिगा मरी लेनेना ग्राम पंचायत असिगे प्रधान चेसाबम नुरजामन्ना फोंदोखिबदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मिटोप मियांचा लेहंदबा येलहोमी सिंगदगी ओइबा लमदम अमा ओहेन्नबगे वाखलोंदा चंगसिलक्लिबा थबक थौरम सिंगबु मपुंगफाना सौगतुना लेकाई मियामगा लोइनना सर्वे असि चथबनी हाइना फोंदोखे कायरंग ग्राम पंचायत असिना कोनबा मफम अमतदा आइन कायना
Saktakche yaudaba mitop miyancha amata lehenbiganu hainasu mahagna apil tauke amade lepalaitana chathagadauriba survey asi hena mai paknanaba gram panchayat asige midiang makhada team ama semduna yingsinbage thabak chatharagani hairi Kabai shoy dagi ponera mas main tawraga fare ko le haibagi tangkat amakhat yamna viral hoikiba governor simisal Manipur nasu koi magi resmita ba phongdu bikiba madu tasena yam kumna panchayat thijra kanda koi karang khomido gram panchayat ki area man do ram daba koi YOC koi khurai haiba adugi koi ground koi ang kaina sing magi jaga hoiba adung ba area am khaktagi koi lamlai PSna kan tawkibani mau pick up tawkibani tangai phadana koi karan khomdo GP ki man gor magade hangang PSu mau pick up tawang modong ni area tongan tongan manina admai tawkhebsima Manipur miam dai koi sendosage khabai soi gi jaga di oi harga su hariba area chap chap masana le jaga loha gi tina gi ground ram hom sidi koi jurisdiction si koi lamlai PS ki oi ba amasung among lai gi jaga YOC ground gi adum bam pham jaga am khaktagi mabu admai tawra phakibani haibo hom sima thamjage Thangta Thabunga Mari Lenana Kimax ki meeting Makhada Thangta Day Observation Committee na Leptana Haukiba October Tarataruk Tage Hauduna Lakadoriba November Taramanga Fauba Thabumama Chupna Thangta for an ethical way of living Haiba Pandamda Chatarakliba Asigi Saruk Ama Oina Ngasi Marini Chanba Numita Paurabi the Leba Lamjing Meira Sindam Sang School da Awareness Program Ama Pangtokre Ngasigi Thoramadhuda School Asigi Founder Secretary N. Ibomcha Mitei RK Sadananda Vice Principal Amasung Laitantem Damendro Mitei Chairman Thangta Day Observation Committee Amade School Asigi Class 9 Amasung 10 Ge Mahiroi Singna Saruk Yake Thoramadhuda Laitantem Damendro Mitei Chairman Thangta Day Observation Committee na Fongdokibada Mahi Masing Tamliba Si Supnagi Lengake Tabak Amakak Fangnanaba Nate Tunglam Chatke Damak Afaba Achumba Asengba Amade Mating Leba Kunai Ama Semgatpada Maduge Chapchaba Firep Adu Lauba Ngamnanabane Maramasina Mahirege Punsirolda Ekoina Tamgadaba Tangadaba Mahi Asi Larikta Yauriba Asikak Nate Kunai Asida Lairiba Akang Ahe Ahalaman Kayadagiso Ehenba Wakal Lausing Kaya Tangadabani Amasung Tamgadabane Masi Ningtina Kanglaba Matam Amade Thakka Naiba Hauna Lonchat Nolukpa Matau Amade Isage Hauraklol Kanglaba Matam Dada Kunai Asi Mating Laiba Amade Masida Lairiba Kudingmak Matik Mayai Laiba Haibadu Ugadoribani Haina Fongdoke Jananeta Irawat Memorial Trust GMAT ki advisor Oibiram Batanatana Jiribam District Asige Tongan Tongan ba Luraba issue kayada Chingmege Luchingba Ama Oina Jiri Miyanga Kutsamnaduna Chakwanaba Amade Santi Oina Lenanaba Achoba Thaudang Lauramba Jiribamge IB Lekaidege Hena Wi-Fi na Masagi Anaba Amanamaram Oiraga Tha Asigi Taratareta Laikidabada Ngasi GMAT ki Lifetime President Dr. Chandam Kamal Singh na Luchingduna Laikidrabagi Mayumda Chatuna Imung Manungi Awabadasu Saruk Yakre Loinana GMAT ki Executive Body na Hena Wi-Fi ge Mafamda Minute Ani Tumina Leptuna Awaba Fongdoke Loinana Imung Manungi Awabadasu Saruk Yabaga Loinana Laikidrabagi Thawaina Mapuge Laikolda Ingna Chikna Lairasanu Haina Tauniki Paugi Marakta Natin Berbegama Pony TV na makhal mathel gi thoram sing sanduk tuna miyam gi seva tawjari masida hena mai pak na bagi damak Pony TV ki YouTube channel amadi Facebook page ta like amadi subscribe tawbiro loina na MCTV ki channel number 988 amadi ISCOM ki channel number 142 da miyam na meeting tabiduna mapung faba channel ama ohenbiu hena mai pak channel ama oina bagi damak Pony TV ki contact number 9362511104 da contact tawbiro
ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯕꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ Break in matungda makhata papa viziri Chief Minister Nephew Riona Luchingduna Nagaland government amadi atai atopa organization singna Naga issue gi matangda tangtaba waroshin ama purunaba honabada center dagesu chap manaba firep ama pirakpa mathautai haina Mizoram gi Sports Minister Robert Romavia Roitna Fongdokre Dimapur da All Naga College Students Union ANC SU gi Sangabage Thoramda Riotna Fongdokibada Naga Singna Ngalingaidage Hauna Politics ka Mari Lainana Khang Hairamba Asi Thaganingaini Amade Matamdugi Lairam Liba Travel Group Singna Britishna Palinge Matamdage Simon Commission da Ningtambage Wakhalonga Mari Lainana Memorandum Amasu Pisalam Kibani Haina Minister na Fongdoke Indiana Ningtambage Nongan bada Naga Independence Lautokibani Haina su Fongdoke Assam ge police na Karimganj district ge mioi ani crore kun lomge heroin powder ka konana fare haire police na makhoi ani asi Assam Mizoram Tripura ge Tri Junction area dage fabani haire fagalaba heroin powder adu soap cases chamaga Maudra Marida Hablambani Amade Chaurakna KZ Ani Makhairom Lumi Haire Heroin Powder Sing Ado 4-wheeler da Lolambani Amade Mizoram Dagi Purakpani Haire Faraba Mioi Sing Ado Assam ge Karimganj Amade Hailakandi District Gini Haire Assam da Mioi Ani Lalhaulupka Samnarambage Police na Fare Haire Faraba Mioi Ani Asi Al-Qaeda na support tauba Ansarullah Wangla team AVT ga Samnarambani Haire Makoyani asi Mamangda Assamda terror outfit ka Samnarambaga Mari Lenana Mioi Mari Fakibagi Nongan Bada Fagatpa Ngam Kibani Haire Police tagi Fangba report ki matung ina Mioi Singh Adu Assam ge Manung Channa Laiba Barbeta Tamulpur Amade Nalbari District da raid Sathakibada Fagatpa Ngam Kibani Haire Assam Police na April tha dage terror unit sing Fagatpa Haukibani Amade Hauzik Fawada Mioi Nifumanga Assam ge Tongan ba Mofam Sing dage Fagat Kre Haire Faraba Mioi Sing Adu Assam ge Lanai gi oina hangba madrasa da oza oiba amade moxta imam oina leiba Singh ni Haire Matam Kharagi Mamangdage Tiba Khangdana Lairakhiba Mountaineers Tapi Mara Amade Mahake Assistant Niku Dauga Loina Khiba Potlam Khara Search Amade Rescue Personnel Singna Kem Anidage Tiba Humbage Thabak Chatharaga Laiba Arunachal Pradesh ki Manung Channa Laiba East Kameng District ke Mount Kyari Satam Dage Fagat Kre Tiba Khangdana Laikiba Mountaineer Singhe Potlam Singh Ado Un Manungda Kupsanduna Lairambani Hairiba Mountaineer Singh Ase Tha Anige Mamangdage Tiba Khangdana Lairakibani Amade Makhoige Potlam Singh Ado Search Amade Rescue Personnel Singna Haukiba Ningthokaba Numita Fangkibani Haire Arunachal Pradesh Dage Mount Everest Kaba Ngamkiba Ahanba Mountaineer Oiriba Tapi Mara Amade Mahaki Assistant Niku Dau Ase August ki Tang Tara Taretagi Tiba Khangdana Lairakibani Haire Makoyasi Arunachal Pradesh ki Khwaidagi Wangba Ching Mount Kyari Satam Kaba Chatkibada Thaudokasi Thokibani Haire Kashmir ge Shopianda Thabak Suduna Laiba Mioi Ani Vom Pokai Halaga Hatkibada Chenaba Laskari Taiba ge Hybrid Terrorist Imran Bashir Lalhaulup Amade Security Force Singage Marakta Kuthok Nabada Laikidre Kashmir da Numit Karanige Mamangda Micham Kaya Ama Hatkiba Adugi Matung Jammu Kashmir ge Shopian ge Manung Chanba Nogaon da Thaudokasi Thokibani Loinana Mafam Adudage Nongmai Amade Nongmai Maru Singh Fagat Pangam Ke Hari
इंडियादा नुपी अंगांगसिंगदा लेप्तना मियोय मिनै कया चथबा नुपी ओइबिगे इकाई खुमनबा मांगहनबगे थौदो कया लेप लैतना हेंगलकली मसिगी मनुंग चना ngarang Delhi dage chahi nifurom surabe nupi ama miyoy mangana Ghaziabad faraga numinini chupna gang rape amade orpi naibiraba matungda hundok lamba thengnabadage laikatnari Ghaziabad Superintendent of Police Nipun Agarwal na Delhi taba Ghaziabad ke ashram lambida nupi ama taduna leire haiba pau fangwadage Police sing chatuna yengsinke maduda nupi asi yamna tamthiba mawongda ihing nahing marakta masa manungda yot yauna leiramba thengnake nupi adu GTB hospital da laikat nananaba pukhatuna complaint su register tauke laibak thiba thodok asi mayok nariba nupi adugi complaint gi matung inna mahak Ghaziabad birthday party ama yauraba matungda mayumda hananaba bus ngairingaida car ama laktuna car aduda tonglakpa makhoi mangana mahakpu namdana faraga puraga matungda mafam amada puduna mahakpu numinini chupna nupi oibigi ikai khumnaba manghanbata natana mahakpu otpi neibi khe hairi thogdoga sida chenaba miyoi mangamak nupi asiga lamgi matangda yanadaba miyoi singni amade Makhoi mari di fagat pa ngamle nupi asi hauzik aruba fibam da leiri hari Union Health Ministry ge data gi matung inna India da hokiba pung kunmari asida nauna COVID-19 positive oiba mioi listing amaga chamapan subna nifutaruk thengnakre mioi listing aniga chamriga subna taratare na laina asida ge fagat ke amade mioi tarana lekhidre Masiga tharaga hauzik fawada laichedasina maram oiraga laikhidaba migi masing punna lakmanga lising kunipan chamapanga kulhumdoi oikhibaga loinana hauzik India da COVID nanaduna leiba migi masingna lising kubanga chamapanga humfuga nipan oiri positivity rate na chada suino dasmik taret manga oike amasung fagatpagi chang na chada maudra nipan dasmik taret taruk oike Health Ministry gi matung ina hauzik fawada laina asidage ngakthoknaba lebak asigi oina crore chaniga taramapan hena COVID vaccine kapthokre haide laichet asina laikhidraba miyoi tara asi Kerala dage miyoi taruk Maharashtra dage miyoi ani amasung Haryana amade West Bengal dage miyoi amamamni loisilakpada maroi babaw mukhana Handak laurakadoriba thabak singidamak lupa ama fawba pipiganu thabak haidoktana namsinduna thamba ngambra yengsi haina Chief Minister na phongdokre Manipur University ki campus ta leiriba army camp atubada hongdoktuna atopa mafam amada sanana ba honaragani haina Chief Minister na phongdokre Amade India da hokiba pung kunmari da nauna COVID-19 positive oiba mioi lising amaga chamapan nifutaruk thengnakre mioi lising aniga chamriga taratare na laina asidage fagatke amade mioi tarana lekhidre Chaba pungja asigi Manipuri pau meeting tabri bisingbu kanina bayatang nijari pinabirsi